ngasi North East TV ga wari sajagadoriba asi miyamna khawrangna ngainariba laibak asigi ahumlak suba lunar mission Chandrayaan 3 numidang gi pung 3:03 chatpa matamda thagi leimaida tagadoriba sida thodang lobiriba Dr. Raghu Ningthoujam gani Dr. Raghu hauzik Deputy Director oina Directorate of Technology Development and Innovation ISRO Headquarters Bangalore da lebibani. Ngasi se ISRO amadi India gi yamna exciting oiba nungaiba numit amani. Ngasi se ISRO Indian Space Research Organization amadi India pumbagi yamna exciting oiba nungaiba numit ni. Dr. na Chandrayaan 3 mission asi karino amadi mission asi gi aims and objective khara ahan bada North East Window TV da thambiyo. ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯌꯥꯟ 3 ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯇꯥꯕ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯇꯥꯕ ꯉꯝꯕ ꯁꯣꯐꯠ ꯂꯦꯟꯗꯤꯡ ꯐꯣꯔ ꯗꯦꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟꯗꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯅ ꯇꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯔꯣꯕꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ 3 ꯄꯥꯟꯕꯀꯣ ꯀꯦꯖꯤ 15 ꯂꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯅ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯇꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯂꯦꯟꯗꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯔꯣꯕꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯑꯒ ꯃꯥꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯔꯣꯕꯔꯕꯨꯗꯤ ꯔꯣꯕꯤꯡ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯔꯣꯕꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯟꯗꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯣꯕꯔꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥꯗ ꯄꯦꯂꯣꯠ ꯀꯧꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟ ꯁꯤꯇꯨꯗ ꯐꯣꯇꯣ ꯂꯧꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯟꯗꯤꯡ ꯁꯤꯛꯋꯦꯟꯁꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯌꯥꯟ 3 ꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯕꯤꯠꯁꯦ 25 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯕꯥꯏ 134 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ 25 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯄꯅ 134 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 25 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯒꯤ 25 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯕꯤꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯨꯜꯒꯤ ꯚꯦꯂꯣꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯡꯉꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯒ ꯀꯣ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯑꯅꯤꯔꯣꯝ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤꯃꯦꯠꯂꯤ 1.7 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯄꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯞꯄꯒ ꯆꯠꯄꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯏ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯪꯈꯤꯗꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯝꯈꯠꯄ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 25 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯣꯁꯤꯇꯤꯁꯤ 1.68 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯄꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯝꯗꯥꯏꯗꯗꯤ तसेंगा माजे जीरो ने बो टचडाउन तो मतम द जीरो रकदबने बा अदना वेलोसिटी से याम यांगम पोसे फमतन आईडी मागी पुंगल हंदबम चंगेबको अदना मसी अकोगी मिशन प्रोफाइल द फेज मरी नि रब ब्रेकिंग फेज हाइबम ने पेटिशन होल फेज हाइबम ने फाइन ब्रेकिंग फेज हाइबम ने टर्मिनल डिशन फेज हाइबम ने अदना रब ब्रेकिंग फेज द याम यांग चलमबा केनोसी चंद्रयान 3 की मॉड्यूल सी अकोइना मागी वेलोसिटी से approximately 360 meter per second da 25 kilometer dagi 7.4 kilometer bawda handarakani ko aduga handala matung sida akoigi approximately 1 kilometer thagile mai dagi opani ko haja thagile mai dagi yawdrini 1 kilometer sida akoigi hovering high si hovering je thamai de da magi velocity lo zero ohenba ora helicopter na matak dum nangaga leibudo aidi lengdabi aduga chamane aduna aigi tabam je tagire phum se yenga आईडी कनो जे अपुर अपुंग लेके मना फमला कमाई तो उन आई सेफ ओइ ब्राई येंग अग लेबको अदुगी मतुंग सिदा मु कमाई तो जे 1 किलोमीटर दि 150 किलोमीटर दम कुमथरा कनी सेकंड होवरिंग मफम सिदा यमकी लैमाई से दी छतम से कैमरा ने फोटो जे ता बतुंग लैमाई से फारे आइने तावदा आईडी कनो तौरनी दी सक्सेस ओरनी हाबो तारगदी अदुगी मफम दुन तारने बको अदुना असिगी 150 मीटर सिदगी लैमाई रे दुन तारानी touchdown matam the my velocity is almost zero oigadabani adubu akogi hajiki lander gi lake se 1 meter per second 2 meter per second paudi adu motion to pon namme design ni matum lay adubu zero oragadi quite again 5 adu tasengna
150 kilometer sidagi hovering sida karigumba aina target laimai si karigumba khudong chadi haiba taragadi atopa 150 meter la to pom pom amada amuk hovering toroga anana bagi plan si lai bako asini hari adu hagi 25 kilometer dagi laimai ta pawi apunma matam haiba tare masi sarana approximately minute 9 dagi na minute 10 bawi manung sida adum loina complete oirani aduna ta base minute 10 bawi manung da loin ta gani kudana haibada pung 3 minute mari da tani na akoina langi ba kano se pung mangalam minute 4 dan mutagi adum sequence adum hawdrabani Dr. Gi ISRO da amadi masigi particular mission asida Dr. Gi role do kitang thambiyo masi si kano ni akogi mission highway city yengo loina wa natani ko akogi achouba akogi project team lai aduda akoina kawaita beda Chandrayaan 3 habasi Chandrayaan 2 gi follow up mission ni Chandrayaan 2 da isai sama project manager mona puramni ko akogi lander amasung rover da project manager moina ID designer moina loina subsystem kari kari semo matamda loina involve to ko kano mani adu Chandrayaan 3 si ju asigi continuation mission amani aduga as a scientist ko adagi ISRO gi kano ina akoi puri mut loina adum sibanatana adum techno manager or scientific organization investment rate tawina mission asi akaknaba matang leigedra I mean how long will the mission last to haibiun mission si akogi magi duration haiga tare life span haiga tare adu ragadi ekui ta sin haje ki primary mission magi duration di limit tara mari ni katani limit tara mari ni adi 14 days ko 14 days oirigi maram karigino haiga taragati aikoi ki thagi laimai da ko thaga aikoi pechibi hamtam dagi 1 lunar day thagi limit amaga aikoi ki kan ogam mana yebo ko 1 month ka aduna 1 month ka mana sida thagi laimai sida limit akoina target mu kun limit tara mari ni akoi nungsa pangni adu limit tara mari ni amana numidang oigame ba aduna limit tara mari ni gi nungsa pangni matamdu da aikoina masigi mission se akoina pangkokadabani adu numidang matamdu thagi laimai si nungtindani yam saba numidang mani yam ingba indana akoi temperature haiba taragadi 120 degree centigrade ko ID sama ga kun ising gi thamma tawna pok sauba ko ising gi sauba 100 degree centigrade selina adai tawna nungsagi nungin matamni saba numidang na minus 180 degree centigrade ID minus 180 degree centigrade haiba chi akoi cryogenic temperature ha khangmai scientific londa do ko aduni yam ingba aduni yam ingba se kawaita ga akoi de masile lairiba electronics adagi lairiba kan instruments ji function number tawai da even battery su ko aduna yam ingmani na ingba akoi kham ngona ba heat source ha da ra jo akoi gi khuyang ha da akoi nona ingadi akoi blanket su pi na ko mai tawdana adugi kaino si akoi yawdo maram na nungni matam ki mission ji tawgadabani numidang matam dadi aduna limit tara mari se magi prime kaino mission gi lai moon gi surface da ta doriba ngasi gi numit asi akaknana khalliba gi maram leibra haibado haipet doctor na thambi ngasi gi agas ki tang kolumdoi pung 3 minute mari da akoina Chandrayaan 3 gi commission si akogi lander amasung rover si moon gi surface ta gani na akoina ngasi honari ko ngasi ya kana maram di ngasi haiba numit ko ngasi agas ki tang kolumdoi numidang wairam sida thagi leibak ta ayuk oi ga doriba akoina tagada yumkhom ji akogi south pole gi manakta leiba akogi mapam haiba taragadi Bogulus ki crater haiba amaga magi naknaba manjinas crater haiba amaga anigi maraksida leiba akogi leitem manaba ko leitem manaba petu mapom tagada bani masigi mapom sida akogi yumkin akoina sidana pung 3 minute mari adagi pung 3 ta matam sida masigi mapom sida na thagi leimai dana nungsagi ayuki nungsa mga lakpo oigadaba aduna haziki akogi mission si numit 10 ni edi nungkin tawudaba mission ni na thagi laimai da nungsa ID ayu oiragadi akogi mission si numit 10 ni oigadaba adu ngasi nataba hayeng ta basu yai mafam je adubu numit 10 ni oir mission na nongma mangi kadaba numit 10 ni kadaba aduna ngasi haiba numit se adugi matik maru oi kari da akogi mission si numit 10 ni oigadaka lai aduga ID thagi rakana haziki nungkel ko na taama tam sai oi kada ba maram se aduna yam interesting we effect kai thambire doctor na and in mathang hangni se what scientific questions can be answered by this mission and can we learn about the possibility of life on the moon habadi yaroi haibagi mawong dadi takre haziki explanation sing da ado amuka hena explain to you mane adu ai haijarke aduga haziki akuna thagele maida tagadri lander hariba kano se module se
magi instrument ahum yauri maming na rambha LP haiba mane ahanba instrument na aduga ani subi instrument na safety haiba mane ahum subi instrument insa haiba mane ko adugi rambha LP haiba che ko langor ko ni mana ta wadal ni kamai ta weda thagale mai sida ko gi ID dynamic event ta kaino event me am thu i ko ID ko gi san dagi lakta magi area mai am sing sina thagale mai the atmosphere like the direct interaction toro matung do ko adu dynamic event ni meaning the one of the surface phenomena is plasma ni plasma is ion electron ni ko electron ga positive ion negative ion ga devani magi density se kamai to bono adu ga ma si matung ni ma ai kamai ni change to have history to boni ko ahan the payload sina ani sibo payload safety hari ni kamai to have the magi akogi surface da magi surface thermophysical experiment hai tare ko akogi solar pole atona target ba near solar pole manachi da kona halai ni perfume da magi surface properties mapamana kayam kan ka ba do manung da probe si ko na kitang lai mai si da ko na sang da taraga na magi difference so kaya lai hai ba si ko experiment ma kahum sibo experiment ni ilsa hai ni pai to se akuna machine ka da da akogi thagila mai si dynamic koi as magi no so akogi activity you have a talk with there. So my don't target my the shooting press for air ko. Agna my seismic event the moon quick at a cunning, a chingu mayamji, a quina, karam command or a kono hybrid or the talk or talk over hybrid in a city to Wama. I do a talk for over hyber, Koji, Gari Masaman, Kangong Panda, Kilo, Kumangalumba, a Italian, my respected with there. Masina, my instrument, I mean, lay, I'm an APX high, I'm an lips high. APX high is alpha particle X-ray spectrometer high. Mana tawgado isme karino hai matamda aikogi chemical composition hai tarena ko chemical composition se aduga mineralogical composition chi che aikogi lunar soil hai akone regolith hai khangal regolith ko lunar soil che ko machi je aikogi mai chemical composition mineralogical composition kari yawe hai tache aikoina experiment tawgani aduga lip size na laser induced breakdown spectroscopy hai bani mana kamante with the kari elemental composition tawgada ba magnesium yaura aluminum yaura silicon yaura potassium yaura the calcium yaura iron yaura ase asigi test tawgada ba machine maru prime magi experimenting relevance of ISRO's moon mission to the Indian society amadi magi kanaba miyoy amadi India I hajarake aju tasengadi Chandrayaan 3 mission aversi akat karigumba koina South Pole manakani ko taagade se South Pole manakani karigumba taabanga magadi aina hana saije girodeni haidi prithvi de leriba leba amatana South Pole ji America bo rasu Russia bo rasu adi China bo rasu hana thagile bakta aidi taagraba adi konga graba si se moina South Pole akon taagade sen amun mutsalu dribo ko adna South Pole da koina karigumba masi taabanga magadi aikon ahan prithvi handa country mo ragani asigi chauksene koi ani shubana kamai to hai matam sida akogi leibak si prithvi da leibak mayam da ragasu I will stay sparing my nursing mayam da ragasu akoina mari shubal aidi kwai part taagre je akogi Russia taagre matanda America taagre matanda China taagre aduna akoi mari shuba country mo ragan aduna marsi ki maruina chauksene oiba akogi country go yamna so national information ana fourth suba country oi haibasigi mathakta like humankind da magi kana basigi mission sigi humankind kana gari se akogi thagi agi mana akoina handa taagade mafamduda magi kari kanum resource lai kuna hada akoina hayeng thada chatlaga habitable environment among onto ke haba taraga di ko lairu haba taraga di kari maonda resource lady the magi soil na karamo property yauri bano ko asigo mayam hinge the magi kudan haba akoina littadriba akogi magi account ki dress ara chamata so adogi id kana ba id kudan harabada chart particle density kayano ko asigo mayam sing khang taraga di akoina kun mission da kana matanda chalu matanda adogi kana mayam phangani account okay yam nuai doctor loishalakpada aina doctor dagi hangjaningi se India gi yamna lemjaningai oiraba sigumba moon mission nai tare asidagi Manipur hojik yamna unrest leiriba Manipur gi miyamna kari tamhoba yabage haibado haipiram aigi message on haje taraga di aliksi tasena yamna akogi second century sanjil amatamni ko adagi second century sida yamna akogi science ki adagi akogi safalaiba akogi apikta samaj re su angang sing hobol ibu matam sida akoina science ki adagi technology asumba advancement sing da akoina yakshin ba adagi akoina su agi matin
ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯃꯥꯌꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯃꯤꯟꯅꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯩꯝꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯔꯦꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯍꯦꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯁꯃꯥꯖꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ. ꯂꯥꯏꯐ ꯇꯦꯂꯤꯀꯥꯁꯁꯨ ꯊꯥꯒꯗꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯅꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ. ꯑꯩꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯅꯤ. ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯘꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ. ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ. Thank you.